amen amen. Bavandimwe rero filime mbazaniye bakise abduction, bimenyesha gushimuta cyangwa gushimutwa. Being abducted no gushimutwa. None abduction ni gikorwa n'umukozi. Inshinga ni abduct. Boni abduction. Naho nkubwo wikuye hero fende. Abduction bikuye. Kumanya gutangira. Hari ahangaha upakira abantu ajya kubatunda ahantu runaka cyangwa byakunda ibi bintu ntagara amahoro. Bakise gushimuta. Ni gikorwa gushimuta. Banga abantu benshi barapanze. Wari bwabone abantu bapanze nkaho iyi ngiyi ari busheri, nkaho barimo gupanga imiba y'inkwi. Banga dore do yewe nuko batunda rabenura, ndetse anga ubatunda afite n'indiri barimo kumva amatwi yiwe. Dutundi imiba dutundi imiba, n'indirimbo zo guhimbaza. Go yewe banga banaho bari kuri za spinal cord zabo cyangwa ku rutirigongo aho rurira n'umutwe. Hari utuntu barimo kubashinguzamo, bakise abduction. Sasanga abashinguzwamo utuntu baryamye ku murongo babashinguzamo utuntu. Muri bo hari udafite akantu k'ijosi, arakasikoti adikinizi mutebutsi boyika yiziye mw'abantu mwe ubashinguzwamo utuntu. Ri indwanyi n'abantu mwe, uyu mugabo ni indwanyi. Yankubitiye ongo baka muri tripotre twarayibonye, ankubitira ayiko uwezi, ankubitira Tiger Chain, yankubitiye Michael J White muri Undisputed, ankubitira Van Damme muri Shafadi. Uyu mugabo ni indwanyi bitari ukubeshya beshya. Ankubitira Jack cyane muri Tuxedo na Ice nuza harya ndi yindi accident sipayi. Ibazo wankubitiye Jack cyane akankubitira ongo baka. Uyu muntu ki arerekera n'indwanyi. Abana ngaziri ku murongo barimo gushinguzwamo ibintu mu majosi tutazi uko biteye. Bisa nk'abantu barimo kubatunda nk'abatunda ibigori, abatunda intoryi. Avayo yageza ku ruhande, abona nga benshi bahambiriye abantu zambaye iminyururu, ndetse imbere hari ibiharatazi n'ibwoko ki. Harimo abana, abakobwa, abagore. Bonya ko Rusi Sweetheart, it's Daddy. Rusi we Lucy, sweetheart. Sheri baby icyuki nana nyija wanga habwira kashenke ni kanje nakana ke. Lucy, it's Daddy. Sweetheart. Lucy, wake up, Lucy. papa yaje tugende kanga tugende. Wake up. Kana ne kumva. Filimira kana ngatsicombe kambe mwijosi. Hari ikintu bambaye mu majosi. Akana ni kumva nagamagaye hari icyaje. You killed her. You're lying. Perhaps. But it's not a risk. Sasanga habari ntaga afite kubegera kubakora ntabwo byemeye nabareke. Bafite impamvu bahazanywe. Hari gahunda nyamukuru yabazanye. Narije kuvogera. Banga uvuga afitemo urumajimaji muri we. Afitemo urubaraga rw'epfiriya. Kiraho arabaje n'inkoni n'imirunga baje kumudiha. Mbibutse uyu ntadiwa ni kitavogerwa n'indata bigwi ntamenyerwa arashwanyaguza ngo iki mutakubitwa mutebutsi naye abatura igikoresho. Daka mutebutsi nindwanyi Scotty adikinizi karacyatangira abduction rw'abakisi. Scotty n'abantu mwe umunsi gwa none n'ubundi buryohe. Scotty adikinizi bashinguza bakora biri ku mitwe yabo barasinzira. Kiboko niyo yashinguza wowe rapfa niyo yayo. Gwe namuhambira ndashinguzamo ndashwanyaguza kuramo. Abadayimoni babagenda bose abashinguzamo mu ijosi. Ndabakubita mbashumurize Yesu abamfashe yohereza marayika 600 zimanuka. Muri iyi minsi ubundi yo mugiye guhangana umanura marayika zawe
n'undi akabona marayika ziwe. Nge uwanjye ni Gaburiyeli. Nahisemo neza. Kumbaga dore ko yigenje bamukubise ingumi. Dore ngo Sikoti andikini zimutebutse boyika undisputed aramanuka no mu mazi ngo dumburi yinjiye amazi. Inzu yararimo sinzi isanzwe n'inzu iri mu kirere ku musozi kuri Karisimbi yinjiye amazi. Bamukubitiye ingumi mu birunga kuri Karisimbi yisanga mu Kivu. Dore ngaroga Kivu sasa yozi Kivu atunguka hakuno. Yozi Kivu atunguka hakuno kandi no muhanga we yogangarama nabyiruka tekinike zo kwidumbaguza. Ubundi mu mazi tekinike nyinshi hari ngarama, hari byiruka, hari humetsa, aho ukoresha umuhumetso wonyine umeze nkaho byina ndomboro ya soro. Hari namagaze. Agaze tekinike ya Rufendekesha. Rufendeke no muhanga mu kubitsa ribuyu. We nagorana. Iyo abonye muri ahantu hamurushya ni magaze. Agahita yideburiya. Yavuye yo ntaza hwari. We abonye ari ahantu musozi bamukubise ingumi. Uziza ngumi bita igipfakazi cy'ingumi. Bamukubise igipfakazi cy'ingumi. Umumwete w'ingumi yisanze mu mujyi atazi. Avuye ku musozi wa Karisimbi. Bamukubitiye ingumi Kadeshi. Bamukubitiye ingumi Kanyarira. Dore aho yisanze. Ngo kizakora iki? Kizabonwa. Saho simazi. Banga yitonze. Yabonye ahangaha nari mu Kagigi. Hari ahangaha amateka ya Vietnam. Ndi kiri ahangaha cyanditse ni Vietnam. Sasa muri wasanga atazi no gusoma. Hari ukuntu ubwonko busubira inyuma bw'umuntu ati Vietnam. Yavuze Vietnam agarura ibyo yabitse kera. Kakuryohera kera kakazagaruka kera. Yasinziriye atyo umuhanda acika intege. Umugabo ntaza hwari. Abonye imihanda iramutangaza, abona itembere iramutangaza. Ese byagenze bite? Habaye iki? Ndacyari magagari kibamba papa abapapa. Ikitavogerwa. Indata bigwi. Umusaza wihaye. Ubundi ni nanjye adimini inkotanyi cyane. Umujyi hakuno uraryoshye. Nayifurendere y'abantu. Dutangira abarwana. Hano hari uwaje. Tumuzi nka Andy Ono. Umwibuke ahanganye na Steven Sigo muri From Dusk Till Dawn. Baragacinanye. No muri Black Dawn we na Steven Sigo bahanganye. Yaje muri aka. Nababwiye filime nk'izi magagari nazi byukiye umbaze ngo umukinnyi umuzi muyihe. Wereke ko nzanye intarumikwa. Indata bigwi gusa. Umbanga haje hafi ya nakabara gahari. Gafite abarinzi. Yabonye hakurya abarinzi. Hagaze Thierry Enkauda na Regis One Touch. Da. Haro. That's each Yego. Haro. Arebye hanga buri umuntu. Ameyenda wapi? Babagabo nabarinzi kumanywa yihangu barinza ahantu. Na ahantu ameze nkaho hari muri mbyo ni bara. Hari za bara zo hanze unywa ukabona bwije kandi hanze bukeye. Mbese bo bagutiza umurindi mu kwangiza umutungo wawe. Kumba ku ruhande. Hana mubwira ruhari. Afite n'imbunda. Afite bunduki. Afite silaha. Ari ku muziki. Arumva za fire. Kiraho nyuma ye. Nabicanyi. Andy Ono. Andy. Ntabwo nzi. Yaje yitwa nde. Yatatse umugabo yitonze. Nahondagura arahuragura. Bakise abduction. Bakise gushimuta. Amuvanayo. Aya mazi ya toilet ayamudurikamo. Amazi ya toilet ayamudurikamo. Na amazi ya toilet. We. No. Okay.
inyuma akaboko yagafashe. It's your lucky day, man. Usually I don't give second chances. Here's a question. Whose territory is this? Ahangaha ni amahirwe rwose aho uyu munsi ufite kuba wabaho neza wabishatse, gusa ndakubaza ayangaya ni amatware yande? Aya ni amatware yande? Whose territory is this? Territory iri ahangaha ni yande? Ntabwo bakina, ni abarara buri wese ahangagira aho ayoboye. Karitsiye iyobowe nande? We mbwira. Usanga abakoboyi, abapushayi buri wese agira zone yakabye, ugasanga barazisaranganyije. Gira sobuja pake byo sanga afite avangaye muke muri uyu muki. N'abatimutse turamuvugana. Yinjiye muri zone yabo yabavogereye. Nibavogerwa. Yego. Oh yeah, it's done. Nibwatinze yari manuki n'imbunda. Oh, I think they will. Bavanga boss muri bagiye kwimuka tu, ntago batinda kwimuka. Iyi zone ni yacu. Aha hantu barahaduhaye boss yarabivuganye. N'umwicanyi aratumwa. Aha hantu barahabahaye, niba barahahawe reka bahabyaza umusaruro. Usanga abakoboyi, amaniga, amaji aririmba ukuntu karitsiye bazihawe. California barayiduhaye, nimba barayiduhaye mwituvogera. Mbanga aho twatangiye yoga ikivu acyoga mpagaze, yaje ahangaha imbeho ni ikibazo ibaga kote kabandi. Ahangaha harimo akiba kana karamubona. Nikibazo wewe papa uriba kweli koko ku myaka yawe ufite? Sorry. Babarire. Gira kana gato yaribye kamubonye yiba. Nazi no kuvuga umugabo mu bwongo byarakomeye. Yes. Nimba yaramaze imyaka myinshi afungiye ahantu mu rumuri simbizi. Remember my name. Ntabwo nibuka izina ryanjye. I don't remember my name. Can't remember my name. I can't remember my name. Ntabwo nibuka izina ryanjye. Can't remember anything. Ntabwo yibuka izina rye umugabo araha. Tumuzi nka Scott Adkins, Boyka, Undisputed, Mutebutsi, ayose n'amazina yiwe n'umwongereza. Avuka muri Birmingham City. Abafana mwese ba Birmingham ndabakunda cyane. Ono ku Birmingham. Kumba ku ruhande. Uyu avuye mu kazi yaje guhembesha. 你点一下吧。 Bavuga ikirimi kiwabo. Iki ntago ngewe nkizi. If I can't trust you. Aje gusezera mu kazi niko kazi kakoze kanyuma na nyuma. Ndetse arabizeye basebuje bamuhaye arahagije. 真的打算洗手不干了。 Bavuga iki wabo? This is my last job. This is my last job. Iyi ni job yanjye ya nyuma na nyuma. It's not like your army buddies want you back real soon. Sasa kugenda ngo abangabo bavemo ntago babyoroshye. Hey. Warakoreye abantu job bakaryoherwa kugira ngo uzagende menya ko byanga bikunde uzavumwa. Nanjye byambayeho mvuye mu gasobanuye. Najyaga nakira telefoni zinyihanangiriza bati bamushenjiwe nge nzakongera no mu nzira. Nzakugonga ngewe. None naragarutse da. Reka. 年轻人不懂事。 Nari ntuye ahantu umuntu amupira amashanyarazi n'umuriro rwose akatagura insinga ati wamushenjiwe ubundi buri rutunze wiki. Nta filmu dukorera. None umuntu aragarutse. I'm forever in your debt. Akazara karanje mugeze agiye kwigendera abeho ubuzima busanzwe ntacyo umwicanyi. We arica aratumwa. Akora job y'indyanku rye. Yarerekeye igendere. Akoze akazi kirekire. Umba yanga ku ruhande. Wa mwongereza wacu. Mwongereza atembereye imihanda. Nazi n'izina rye ntiyibuka naho ari. Yisanze ari muri Vietnam. Yisanze mu Vietnam. Ni zone irimo Vietnam, Cambodia na Asia. Sasa nazi kuvuga yewe. Sasa kuvuga byanza ngashaka esprit. Yewe
aravuga nka Ziratani. Ziratani ngo buriya ni intumwa yamize ikara rishyushye. Ndakora turabase mukunda za bango genda. British akeneye kuba murangire kuri ambasade mama rufende kurushyi shenje mve imbere gende darakaze bukundira abakecuru bacana yamuhaye urushyi agarura ubwenge. Kumbe kuvuga biratangiye kumbe burya ishize urakora. Thank you. urakoze niyo mpamvu umuntu yaje atajya kugira ikigoryi cyo kubita urushyi ruri serious arakanguka rurazanzamura rwaramuzanzamuye. kumbe nubwo avuga ibivayo neza bimwe usanga umuntu abegeya byanaba ngombwa akanakubita hasi ikirenge. Kubegeya ni ukuvuga rutavayo neza. Kumba ku ruhande wa mugabo twatangiye ari umwicanyi hano afite umukunzi. Ni ukubegeya kudidimanga ako burya birasuma naho kuvuga urubogobogo rumwe rwa wa mukobwa wa in here so development nubwo wa begeya. Sorry, I'm late. Yaje atinze. Sorry, I'm late. Where were you? Vuga avuye guhembesha agashara kanyuma na nyuma. Sasa abazungu usanga umugabo akora atanahazi n'akabanyamahanga n'abantu basirimutse n'abahanga ibyacu usanga umugore na boutique ukoramo ayivogera. I went to the embassy. Nagiye kuri ambasade. The embassy? Embassy. Get my passport back. Ngire nshaka passport yanjye ngo nyisubizwe. Don't mess with my head. I'm not. Wimbesha wikinisha umutwe wanjye. Don't mess with my head. I'm done. Nabivuyemo, I'm done. Get to go home. Cyo gyasaka tujye mu rugo dutahe. Baje hano gupagasa. Yarangije mugenzi kumugabo avuye mu kazi yakoraga kabi ko kwica abantu. Thank you. Mane shimwe baby thank you. Baby I thank you. Kano gafilime gatuye keti bashabe kamugereho cyane. Kumanga ataragira abona amaraso kuyikora. Gutumbesha nguvuye muri ambasade ufite amaraso kuyikora. Muri ambasade mubaga inkoko hariyo busheri kucumbesha baby. Ambasade irimo busheri. Bwari ubwanyuma bebe. Last time? Bwari ubwanyuma. And like the last time? Ese bwari ubwanyuma buherero ubwanyuma bwari ubwanyuma nyine byanyuma niki? Before that. Ijambo ryanyuma ryari rimaze kundambira. Nikora buri kora bagiye cyose umbwira. Maya, look. Dore baby nahembwe Maya. Baby ni Sumaya, Maya. It's gonna help us start over. Yafasha agafaranga kose yakoreye yari yarakoteje icyo gyasiga kabafasha bavanga bagende. Baby ndabyanze ngewe. Uri n'umwana mu burambe. Ndi ni ibyo kibyara kai bivugira mu zuru. Niyo biri muri promotion bivugira mu zuru. Hariko rufende. Hariko Fred, fure. Usanga ko Didi yagashizeho hariko Didi hariko Didi ngiye ngo ndicwanga ryawe icwanga ntabwo biba byoroshye ngabanga agenda afite aho ifoto mufuka wiwe. Ntazi ahanga afite ifoto yande ati who are you? Ifoto rihi itariki n'imyaka n'ibiki byanditseho. Kumba ku ruhande Maya aho ari afite umukunzi w'umwicanyi ukora job mbi. Kirangaha yamushyiriye hakuna kano keza. Buriya abagore mukunda kado. Niyo mpamvu namwe Imana bakunda cyane. Yamuhaye ka kado. Ngo niyo mpamvu bundi muri isi buri mugabo wese ubona ntahangara gutavugirwamo abafite umugore umuri inyuma umusapotinga muri byose. Nayo no mwicanyi ariko afite hanga umukunzi. Kiryamiye mu ntebe bashwanye kandi shabe ibintu nk'ibi ngibi bikunda ingangi. Mwene nk'abaga bakunda ingangi kubi.
barabonye cyaraye ingangi ntiyajya kumwinginga ngo aze baryame reka nayirare kagigi imvura irimo iragwa mbanga dore abanyerondo batembera mugi abantu nka kibebezo muri uyu mugi ntago bemewe babona hakuno haraye ingangi ari mu gishashe we kibebezo bebezo baba nayo za ndembo kukupite ndembo yo kuntorya ukanguke barayimukoma we Kore wewe bavuga ikindi mikiwabo Hello Eli kwa shwe Nigela we bavuga ikindi mikiwabo ntaga kizi we azi kuvuga urwongereza ufite nanga muntu wewe English cyongereza Mayore bavuga ikindi mikiwabo sasa abanyazi kwiga uruzungu muri Asia ntago biri hiti kwiga uruzungu ni ibintu biri cheap cyane muri Asia biga indimi ziwabo nabazi nibamuzi wewe bamukoma ndembo kandi cyane ndwanye maze kurambirwa cyabongerwa Scott Adkins mutabuti byaze kumvikana nabo abahata kiboko ba yitwaje ntago bazobizaniye bamuhasa amashanyarazi asinzira bamwongera we andi mashanyarazi baramushiririza arasinzira amushenje wewe agasuzuguro kanyu rero gutafande menya ko byanga byakunda uko bisafande ubu ufite ikibanza gikoreye imitasiyo ku mazina yawe imageragere kumbanga haryamye yumva radio yihindura y'ubwayo radio yihindura amajwi ayivugiramo radio yihindura iva hakurya induru muri salo mu cyumba yaje mu cyumba asanga umugore we hari bimuzengurutse hari ibyamwambetse ikintu ku munwa ngo atavuga sasu sasu rihinduka umuyonga ibiranga ntabwo byoroshye dore amambaraga mw'abantu mwe karacyatangira bakise gushimuta dore ngaribona agenda umugore agenda amureba yongo birajya mu kirere n'ibimujyanye yakangukira hejuru mw'izina rya Yesu ndatokesha uyu mudayimoni kwa kinara papa ya byose avuga mu ndimi shankara babiyo inyowa ngeze aha ngaha asanga umugore nawe uhari byari inzozi byari impamo arakabye inzozi byatarazi tangira kugira isereri ibyarose byari ibyo umugore nawe uhari ari muri Vietnam no yibereye banga cyangwa telefone karasunnye mbibutse yabyutse asezera bagenzi be Get the hell out, man. bakoranaga Pop just heard the Russians might pay you a visit. sasa kirangaha akazi yakoze yica abarusiya cyagihe ubanza bari mu musuri bamusange mu rugo ababwira impamvu yagiye kuba kwica bagenzi babo baramuburiye ngo yirinde bakimuburira Maybe they followed you home? ati naha ngaha ndabwo nabona hari ibintu byimbayeho bajyanye maya ntabwo mubona cyangwa bakomeza rose simbizi yaketse ko byanga byakunda abarusiya ariwe mucyaniye umukunzi bamwe twatangiye ababwira ati mva hanga muri territoire yande kumbanga hatuye hafi y'umuryango we dore ngo abarusiya kuko baraza byanyabyo baje guhakinga umuryango uko technology itera imbere technologia ni nako hacking nayo itera imbere baje aho atuye hafi y'umuryango yahatuye sasu tayari bamuteye abarusiya baje Rusiya sasu ndani mu nzu ndani masasu aracicikana kano nkatuye gasasira rehema kakugereho cyane esira bavuga ngaho kirusiya ikirimi cyabo We got him, boss. Just a few
ndetse bavuga hano hari hejuru bakira amakuru vuba vuba ni boss. Bonus if you bring him to me alive. Mubashije rwose kumuzana ari muzima ndabahemba amafaranga y'ubwikube. Niyo wagiye arabayogoza n'umwicanyi yahembwaga naza umukunzi wari naza umukunzi ajyanywe nani sasu sore arabangutse arashoboye kiramo yewe filime nayibazaniye my friend is sasu arabangutse afite sayireza ko mbunda ye yakora arabyumva n'umwicanyi abaza bahubuka ntibazo biterereje mumukurikire basha akose boss wabanje yamubanze nzabahemba mugende Working on it. baracyagerageza working on it. naza umugore bamujyanye ni Maya. Filmira nibutsa kare BTN TV ikuzaniye hamwe na www.agasobanuye.net. Kumanga abaje hari ukuntu abantu bakurikiye umenya aho baherereye unaga ikintu bakagikurikira nawe ukabomeka yaranaze sasu isasu ririmo uyifite imbunda rusekura abanzi rumena amabuye kandi tinda kumva ni rimwe n'igikorwa ariko ayo kubisa irashwanyaguza nivogerwa n'indatabigwi n'imbunda yikoreye niruvuna intatsi Urusiya umushinwa Rusiya Russian boy umuchinese Triad kuri mafia Triad sasu mu mutwe muri sidija urumva shire imbunda hasi wewe Just take it easy. ngaho gatworoshya ibintu yemeye koroshya ibintu The ground now. hasi amushenje yamukubise sasu mbega gasuzuguro. Hey, boss. Boss, It's Andre. ndamufite na Andrea. I'll take that bonus. ndamufite wa mushenje baramuzanye niwe wishe abantu bose bakoraga mu kabari. So, you are Master Trans Bloodhound. niwe ukora akazi ukorera Master Hand. Some snacks? afite sebuja akorera urushi. No one said he can talk. wevuga subiza ibyo kubajije. I see your boss has put a big price. ndabona ko rwose sobuja amafaranga yashetse ni menshi yo kuguhemba. Smart to search the place, Andre. Молодец. Genius. kugira ngo abakure mu nzira. You are sebuja amafaranga ahambaye. for one reason, and one reason only. mpamvu akiri muzima no kubw'impamvu imwe. All of you. The question is, how precisely? The question is, where's my wife? akeneye amenya hari umugore we. iki umugore wawe How the fuck should I know? uze gutumenya umugore wawe ahereye ibyo birandeba. filime iraha sasa. You don't know. ntabwo muzi umugore wanjye ari. Wife, you will be there, on your bed, entertaining my men right. umugore wawe wasanga ari nahari akaba ari ku buriri arimo abasore bagiye bose bamwicundebaho. uze ngo nta mugore wawe mfite. menya ko byanga bikunde umugore we ntaganga bamujyanye. Leave you. Because you think you have me. aba ntibazi amahitamo y'umugore warimo kubaza umugore wahaherereye. You have balls. I'll give you that. sasa akeneye avugaho sebuja ari. bavuga dukoresheje inyundo isupana gasuku. Here's a lesson. You should have shot me when you had the chance. wari bundase ufite akanya ko kundasa ufite amahirwe yo kundasa ariko mwibeshye kuba mutandashe kuba bata murashe bibeshye kuba yari muzima bibeshye ndapfunagura bibeshye kuba bamusize ari muzima bakoze ikosa rihambaye. bosi n'abarusiya we ni umushinwa bari muri Vietnam
Vietnam, hafi ya Thailand, Indonesia, Philippines na Birmania. Dumb fuck. Bakoze kosa rihambaye akonyora ingotori ikonyora maze kwikonyora arahaguruka. Yewe karacyakomeza. Filime iraha. Sasa umugore we ntago tuzi afitwe nande. Umugabo ni umwicanyi yabigize umwuga, ni business atunze nk'abandi bose, ariko ntabwo asora. Arame na Imana ikundabera icyoroshye. Kumba hangaha Karayesi hari uhari baje gusanga kesi yiwe ari ya gisazi, bamuzanye mu ivuriro ry'abafite ikibazo mu mutwe, abo insinga zo mu mutwe faze nete byafatanye kwa Elisi. Agiye kubyuka do bamuhambiriye. Baravuga ikindi miki wabo bafitanga ifoto imwe bamusanganye ntafite n'ibyangombwa, yibutsa akana tangiye byose kwibuka bagakorera anniversaire n'akana ke, ubwonko bwemeze ngo bwasubiye inyuma. Lucy, Wow. yewe Morning Vietnam. waramutse Vietnam, waraye Rwanda. Mwana wanjye my daughter, kuvuga ijambo daughter adinava kure. What's he saying? Navuga iki? He needs to talk to the police. Yanga cyane polisi iza baganire. Police already talked to you plenty. Can't. It's evident. Tine foto y'akana bafite bayimuhereza. Bibutse umugabo yumva nabi yaciye umugozi akeneye ifoto. Akeneye ifoto bamutera igishinge kimuca intege. Iyo yayo ntabwo yavira ngaho. Ntabwo yavira ngaho bamuteye ibiti muca intege, ariko kubisa umuganga Didier Shaw yamukubise icwanga umuganga avayo. Just another lovely Umusazi nyine wamutuzaniye ahanga se wagira uti ko nyine yasaze tugere dute. paper Muganga avayo memory. nta mpapuro zimuranga, nta mutwe wibuka afite. Be a lucky day. Rwose uyu munsi w'amahirwe zengo ni bogare mwana akunda na muganga Get him yasinziriye atyo. compresses every hour to lower the swelling on his face. We'll be dealing with the government people soon enough. Byanga byakunda bahangagiye kuba hazi abakozi ba leta baze bamwiteho bamukurikirana bamenye ni muntu ki ava hehe, kuko bigaragara no muzungu ntagare mugenzi wacu. Rero mwitonde mudakunda teze ibyago. Bano bo bazi ngo byanga bikunde muganga wabo nta mukunzi afite. Wenda uyu musore bakundana. Uyu ni bwatinze yaje kwa sebusha. He thought I was done. Yabuze umugore we. Kandi ntago umugore yari afitwe n'Abarusiya. Sasa umugore yabajyangwe nande? 但不是俄国人，还会有谁呢？ Bosanga avuga ikirimi kiwabi cyo ngicyo ntacyo numva sinzabeshya ngewe. Maybe it was your old army buddies. Maybe they don't want you back home. Weren't you like the most honest guy in your unit? That's why you left, right? So they probably thought, hey, you cut a deal, you might rat them out. Hano baracyakeka uko byagenze impamvu yose yatuma umugore we amubura akaza no gwigwa n'Abarusiya. Half of them are dead, the other half in jail. 还有一种可能，我说出来你不要介意。玛雅会不会赌气？她自己回国了。 Ndetse nk'umwicanyi ntiyabura benshi aba yarahemukiye. She wouldn't have just left. Ugasanga umwe muri bo yabarendera mutwariye umugore. Cyangwa ikindi binyuze umugore kuba yamutaye akamuta mu nzu ko amaze kumurambirwa. 所有的关系。 Ndetse ntago Maya yansiga ndamuzi. Maya byinshi twaciyemo bitari ibi. Thank you, Master Tron. Urakoze Master Tahane. Nimba nta kintu boss yamufasha reka ajye gushakira ahandi. Arikomereza. Na gasore gato nyakanzi nyagusaka gutondagira. 你打算怎么办？ Boss abaha order. Uyu mushenji Almost over. yagize gutya 为什么是他呢？ akeneye ahabwa isomo. 他是我唯一信任。 Kumbanga bavuga baganira yasizanga dufata amajwi amenye niba kuko byanyogera bamushimutiye umugore. Kwa yagasohotseyo asigaje amajwi abo yose ayumva amenye aho bava naho bajya byose bari bukore abikurikirane yitonze. Yagogereye hakuno hanze
afite gushakira kuri bano bombi bakoranaga. Akira aho abona umusore bakoranaga akaboko arasohotse. Yinjiye umuduga utunga umugabo ikigaru gasiba undi. Amwomeka yitonze. Abonye kaboko akimara gusohoka. Agenda ye munyerukanse nanga mubonye. Bomba kurandu yaho yicaye. So first you told the police you have no memory. We ameze nkaho wajya ngo n'umusazi. Ntago afite ubwenge bwibutsa. Ubwonko bwe pariti bwonko isevinga memory card yari farumasi. How I ended up in bloody Nazi n'ukuntu yisanze muri Vietnam. last thing I can remember clearly. Je nibuka cyane mananyuma. Water bonye urushi nabonye umwana wanje. Sorry, it helps with the mfasha kwani kusurushi ngarura ubwenge bwibutsa. Njya ku murongo ndasanzamuka. Yeah. Uyanga arandika byose agenda mubwira. You mentioned you were trapped there. What? Ese kuvuga muze ngavuga ngo arashobora washimuswa arafashwe afatuwe hehe. Right, but the 1 minute I could see the exit, I could see it was right there, and then the next nabona umuntu w'umugore yandi imbere nkabona I was lost again. Nkongera nkabura ubwenge. Walking around. Ndaho nyine ndimo ndibuka utuntu dushya tunzenguruka mu mutwe. Okay, nta kindi nibuka. Really messed up about that place it is. Ndabona ndahantu hameze nkaho hari ahantu hangiritse hatameze neza. Niyo nibuka. Lucy. None se kuvuga izina Lucy ninde? That place, the more I can remember, but they did something to me in that. Icyo nibuka ahantu navuye na ahantu bafite ngaho bafite ikintu bankoreye. Kana kanje Lucy. Yewe! My memory. Memwari yanjye memory card nayo ntabwo imeze neza. Iminsi koningwe, iminsi iragwira, ariko yakwihiniyeho igiye kugutondagira, menya ko iba yakubyukiye. Hari igihe ubuzingura igitangaza ntuhangarwa, ariko isi igiye kukwihinahiniraho iba ari gatebe gatoki. Ubaka Nebukadinezari, Nebukadineza umwami w'ikitavogerwa Babuloni, yisanze imyaka myinshi arisha ibyatsi. Uwariraga ku isane za zahabu yisanga ari mu gihuru. And obviously I'm not in the best of shape at the moment, but you could actually check for yourself if you want, because my daughter, she went missing just over 2 weeks ago, but we made avuga ko mugenzi nkuru ko byatangiye byose yabanje kubura umwana we hashize ibyumweru 2 amaze kubura umwana we ajya kumushaka nawe nuko yagiye. If you can let me use that phone. Ariko nazi uko yisanze ari ahanga ku mwana we yaburiye mu Bwongereza. Okay, look. Aravuga ngo ibintu tigiye bigerekeranye. January 1st, New Year's Day. Avuga itariki umwana yabugende yajya kubura yari tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere, January 1st. I'm going to help you. Ngiye kugufasha. Hano muganga mugenzi aramwishimiye. Kumbanga adore kaboko. Kaboko ari umutumye yikoreye imari. Mbibutse yakurikiwe. Hari aho yaje. Mbibutse business muri business mbi. Business government itemere dashyikira abe nagaceya nizo bikorera. Kumbi nyuma ye hari uza gutyo yarahageze. I have it. Tukazanya yakuntu nibihembo. I have it. Kumbe uje payment. Nimba muzi umugabo twabonye barasi sasu rigahinduka umuyonga. Bamuzana ibyo bamuzaniye hakuno afite kubahemba. Filime ira Diama. Uya afite ubwoba. Diama ngizo. Irazito yarangije.
takono imara zanye yayihaye abayimutumye nakantu kuruziga dore ukuntu ikigabo gisa nibyo bigabo twatangiye bihanganye na Scott Adkins utaramenywa izina waje adafite ubwonko bwibutsa dore ngo yusasa arakora business nabyo yarateriye yitonze ugafite imbaraga uyareba dore akantu karabura bisa nk'afite undi agahayi utagaragara aburetse yewe mfasha se ibyo twavuganye umunsi gwa none yanyije yitonza kwa kantu yavanyeyo kantu gatoya. You know what I need. Icyo nshaka urakizi. You know what I need. Arakunja arahina ibyo yikoreye. Uyu mwivarisi yarazanye ashyiramo akaboko ke. Arabisuka bimeze nk'injayi. Ni ibyatsi. Amusukaho ibyatsi. Ahangaha mu ruhago yitwaje ntabwo bishiramo. Aramena biba byinshi birameneka. Numbaza ngo birimo birava hehe. Yamusutseho ibyatsi. Bimeze nk'amababi y'inturutsi yumye bakocaguye. Cyangwa injayi, injaga. Injaga nyine murayumva namwe. Nanjye janga arashiririza afite amambaraga. Arashiririza arashkonya guzara. Watangiye ari kaboko dore ngo arabona kaboko kazima. Bino bintu bifite imbaraga mwa bantu mwe. Nta mikino ihari. Hey! Kaboko yongeye kubona indi mboko nzima. Yabonye imboko nzima kandi imboko isa nkuko nabasa. Atari za mboko usanga zari tukuje. Yaramushimiye mugenzi. Hey. Akira aho yavuye. Where's my wife? Ariye mugore wanje. I'm not gonna ask again. Ntabwo nongera kubaza. Sonny, you tell this asshole I'm serious. Sonny, bwira umuntu ko ndi serious. Imbunda iramwishe kuza. Dore ngimbunda iramwishe kuza. Ijya mu kirere irangije. Irivangura igwa hasi. Undi nabarabura. Dore barwana. Dore ko yigenje. Ari umurenzeho. Sami areba. Samareba sinzi. Yegwe arabangutse. Bite speed. Akaboko. Haramo vibration. Bita wewe. Ndagukubita mshenje. Ndagukubita hasi. Urushi arabona. Wakana. Ndangije. Bari bakona gukarya umunyenga. Ndaguha umunyenga. Washaka arabangutse na terapotinga. Aragenda uko ashaka kose. Dore garazamuka. Aca muri parafari yekera. Ya. Holy shit. Kumbanga waje ngo mwakaboko. Byanga byakura afite icyazo. Agira icyo avuga. Bano bantu bahuye bati. Gumi, Shedatawe. Dore ngumi nkizi naziheruka gakera. Kera cyane. Kumbe akurande nyizaje yitonze. Abona hanga mugenzi umugabo ngo wabuze umwana avuga ko umwana yajyanywe na Erieni. Ni wa mugabo yabonye hanga umeze nk'umusazi nakana ngako kanyako. Ni inkuru yanditswe kera gusa ari byanga itariki inkuru yandikiwe
ni tariki 7 z'ukwezi kwa mbere 1985 1985 nibwo inkuru yanditswe. Itariki 7 z'ukwezi kwa mbere hashize imyaka 40 uyu mwana buze ndetse n'umugabo aracyari umusore. What the fuck, man? Sasa ko nguyu avuge bano bantu bahuye bati nimba barashimusa umugore wuyu bahuye bati mbavu ndaze konyagura. Where's my wife? Umugore wanjye ari hehe? Mke wangu ariko wapi? You're already dead. When my father gets here, he's... Papa nagera ngaha. Your father's next. Isoni ukurikiraho. Amajwi yanyu yose nayumvishije muganira. There? Agutuma kuzanga uzana ibyo ufite kuzana. Watumye naso. Nari mbizi. I'm gonna keep going. No. Mwongere ndigume. Mwongere iwe imbavu we. Man. Umusaza rwose ntabwo mbizi umusaza. Nakwishe umusaza. Umusaza rwose ntabwo nagushushanya. Bano bantu baraje batashakira imari yabo. Bane dutuma turayibona turayibahereza. No. Bagwaye kumena akaboka aha ndaje nkaci. I saw them. No ndagacira mu nkokora. Ayiwe. Saw them eat quad. My God nabagurishije iriya mari nta kindi kinarinzi bagira ngo baraduha diama. Got him. It wasn't the Russians. It wasn't these things. Ndetse bagushimutiye umugore nagara abarusiya ni bibintu kino kintu ubonye ni ibintu bifite imbaraga bidasanzwe. Like it was chicken. Who? Bande sibyo nibiki bikora iki? Monsters. I don't know, man. Ni ibinyamaswa man ni bya monster musaza umusa man. No. Kanze nguca akaboko sasa. What are you doing? None wagwaye akaboko kambere azaguye nakandi ngiye gucira mu nkokora ngiyewe. Take me seriously. No. Ayiwe. Ari umugore wanje. No. Ntabyo nzi umusaza ntabyo nzi umusa ntabyo nzi nokore kwimana. What database? They want people with specific genetic codes. Ngo bakeneye ngo abantu ngo bafite ukuntu bateye umubiri yabo bafite amaraso asanzwe. Ngo ayo maraso ngo nyine ngo afite ngo yabafasha barimo barabashakira. And it was just unlucky, okay? Biri guhiga abantu bandi bikabareka nibibajyane biratoranya biri mu majonjora. Ayiwe koko mvunye imbavu koko ngo bunsigiye iki? Ibintu ntago babizi nabo ubwabo ngo byo biratoranya. Ni nabo babirangiye aho uyu nguyu atuye. It's on any map, man. It's north of the city. Amurangira aho bahuriye nabyo nabo bikorera. Keep going north. Muri uyu mujyi wa Hanoi. Kumbu ya hari. Sasa muganga biramutangaje. Managed to speak to the... Abonye umugabo baramushimutiye umwana 1985 tariki 7 z'ukwezi kwa mbere. One will be here in a few hours. Itariki ndwi iminsi ndwi mu kwezi kwa Mutarama. I also found the newspaper articles. Nsomye inkuru nyinshi zivuga ku byawe. And I have a question for you. Usafite ikibazo ushaka kujya nkubaza. I have a question for you. Ngaho mbaza. What year is this? Turi mu uhe mwaka? What year is this? Umwaka turimo. What year do you think it is? Urakeka turi mu uhe mwaka? Why? 85 sibyo se? What year do you think it is? No se urumva ari uhe mwaka wowe? 2018. 2018. 2019. 2018, you mean like... Uravuga 2018? Ni umwaka turimo? Yego. Ayiwe, Yesu wambyaye ku musaraba igodogotaho wizuriye. Why not? Eh? Uyu nabyumva ukuntu. I mean, if they can... Yaraze ngo tubari muri 85 akaba yisanze muri 2018. Iyi myaka icyo myaka myinshi cyane. Hafi imyaka 35 n'itatu. You need to get me out of there. Basi fasha manga ngende. I'm sorry. Ibi ngiye ntabwo byoroshye ibyo ndimo nanga manganye nabyo. Umugabo ko mugenzi yabuze akana ke asa n'ubu niko agisa. Haceho imyaka 33. I just... Look, it doesn't matter anyway, does it? A few hours are not going to be your problem anymore. Basa amacari buze ntabwo ngibi bikiri impamvu zawe zo kugira ngo ukurikirane. Reka mvanga aha ngende. Nge nirwaneho. Niko mbikemura. Bari mu kagigi ka Hanoi muri Vietnam. Bari muri Aziya y'Amajyepfo. Hirya gato ya Philippine. Hafi ya Thailand na Bama. Kumanga ya hari. Yibutse bwa mbere umukunzi amuvumbura. Yarazi ngo umukunzi akora kuri ministeri niko yamubeshye. Kumanga afite imbunda zo yakabati. Bebo rumwicanye. Kora akazi kabi. Ubundi nakazi kabi kabaho. Akazi kabi nakadahemba.
niyo mpamvu nanjye ubona amadaha ngaha nyavuga mvuga ni kanyavuga eshanya rye nta kibazo apfa kuba ari ntangaro ba ku ruhande He really believes it. yaje hanga myiza gishira umuntu w'umusaza azi mbibutse myiza nga bavura mu mutwe bavura bafite ibibazo bimeze ngaho mu mitwe yabo bacanganye kiwe muzenge byanangaje umuntu muri adadiringa nawe do yabuze akana kendetse ukungu niko gisa ntago arahinduka. Shouldn't he look a lot older? Nagasaje nta kinamvi. It's his father and the girl his sister. Muze tumuzi. He took his father's identity to muri buradoke. Na missing in action. The classic case of transference. You should. Abantu nk'aba ngabe baho koko nko gusanga nda ubwonko bwe. I'm almost sorry I called the British embassy for him. Afite wenda undi muntu wambaye umubiri we. Muzanga ajya kumesha ibiterekeranye. Do better than that. Na afite ukuntu fenomene yayisobanura. Kumara imyaka 33 kabukiri kwa kundi. He saw a UFO above the park near Chinatown. Park? What park? Oh, I don't know. It's it's the one with the fountain. Victory. Ndetse amateka mnyezi nkanga muze afite hano yandi yarayazi. Byabayeho umunsi nko kuri parka hafi ya Chinatown. Naho hagaragaye umuntu maze imyaka myinshi atazi uko imyaka je yicuma ndetse akiri hahandi hamwe uko yabuze ameze mbere hose. Sengo ntagenga bibaye bwa mbere. Muze ari bwa mbere bibonye. Bumbo ya hwari. Ibyo bahanganye kare yabyutse ari hakono ku ruhande. Ibyo arimo hwiga. Ibyo arimo yirukankaho. Ntago byoroshye. Nawe yisanze yaguye hahandi. Aho Scott Adkins yaguye bwa mbere. Hafi ya park muri Chinatown muri Vietnam nyirizina. Bose bisanga hakono kuri rompuwe hagati mu mujyi. Yarahaza. Nimba ariho bwa mbere uriya mugabo yagaragaye ate. Niho hantu hambere babonye Scott Adkins aherereye. Kumbanga doruhari ari kwipfa imbisi. Ari ku kibonde arimo nakirya nambabazi. Yagumye atembera nga muri park. Niba ariho hantu hambere umugabo yagaragaye nyiri gushimutirwa kana kiwe. Umaze imyaka 33 Ogana taranituruwa za ubonega imyaka cyiraho za inyuma mu gifaransa kina washirukanga mu cyo wirukanga ibinikira abona haje undi umeze nka wa wundi filimira nawe aza ajugunya. How did you ni gute waba simbizi numbaze byinshi nawe. We think you saw at this place. Abonye undi usa nk'uyunguye mu cyo yirukanga. Aha. Sinzi uko nahaje, sinzi uko nahisanze. Na telefoni nta byangombwa nta telefoni gato nkwereke. Amaho gato. What? Ndebyangaho. I've been here longer. Anga maze kirekire. Longer than that. Iminsi renga ingi ubona ngo yanditse. Can I call someone for you? Sasa anga amaze amasaha menshi gusanga isaha yageze hinduka. Kuye ari mameze nk'umuntu wahiriwe. Wamaze iminsi n'amezi. Ariko ntaga amatariki kigeze ava mu nzira. Is she here with you? Aranga ashaka umugore we. Yavangiwe. Bya bintu bahanganye bifite ukuntu mu bwonko bw'umuntu bibukiniramo. What do you mean? Bigukina ikiryabareze mu bwonko. Byamukinnye ikiryabashenji indane mu bwonko. What are you looking at? Ako sinimo kureba iki? What are you looking at? Doreba. Boro kuna arimo arabuja. Yese kandi. Reba kuno arimo kugenda wahabonye. Do harimo kugenda do. We nabyo urebara. Kugananga atanyuze kugitegeza yitonze. Why are we getting any closer? Uko begera harimo kwegera inyuma. Yitonze bisanga nawe. Yatanyuze kuko kubibona. Abona ahantu harimo baregera. Arimo kwegera inyuma. How is this possible? Singi bikwe bishoboka ku buryo waba yegera rompuwe kagenda naye gusiga. Jardin y'umujyi isangaho ubwayo imeze nk'ikirahure. Mu kirere harimo kumvikana amajwi.
kangiye cyo nkwereka kindi utaruzi. Bibutse bakubitiye umuntu ingumi kuri Karisimbi yisanga mu Kivu atunguka hagati mu mujyi muri rompuwe mu mazi ya rompu. Dore ba hejuru babonye hejuru maze gajya ngo ningu bwami n'inyubako kandi ntago amaso yabo ayibona. An optical illusion? Iragaragara muri miruwari honyine. Ahantu sasa ahangaha ni wari umugore wanjye tu. The more it messes you up. There is something really messed up about it. Yibutse mugenzi ko wa musaza avuga tumva ibi ngira ngo bwa mbere bibaye bimaze iminsi. I'll drive. Ngaba basi kangira nkujyana tuganire nkwereka ngufashe. Abantu bose bazanga bavangiwe ntibazi ninde urimo kubakira ikiryabareze mu bwonko bwabo. Kwisangura ahantu hamaze imyaka 33 mw'abantu mwese ikintu cyoroshye. Yaburiye umwana we mu Bwongereza muri Birmingham. Dore aho yisanze. Mbibutse niho avuka niho kaba Scott Adkins. How's our British doing? Bese nkuko 50 Cent avuka i Muhanga. Ugasanga Ngoro Kante avuka i Gicumbi. Hey guys, about to come into conference room 2. Afitanga undi murwayi we dore aho yibereye. Kumba umurwayi yari yabaje kumureba. Bambaye twatuntu ku majosi. Ndetse ngo baje bavuye muri ambassade. Utuntu ngutwo. Nibutsiyo nirwanye baje kumureba. Bavuye kuri embassy. Bavuye kuri ambassade. Arakantu bamuzani bamushyire ku ijosi. Nibutse uyu nirwanye bitari bya filime. Uyu mugabo nirwanye Scott Adkins Mutebutsi boyika avaye imbunda uko bakaje. Banyi kwa amasasu umurambo wapfuye aracyawica. Eri tambitse atabare yandi on tabare mugenzi we sinzi mbanga nago bapfa barabyuka arabyutse. Ndabakira muniga mfite imbaraga mutego hasi. Sasanga muganga ngo batabare abarwayi be simerewe nabi. Umi konyora ingoto kirakanguka yewewe. Filimi raha yacitse ndetse yewe hano barakudunda hasi kiramuniga. Nicyumva muganga sinzi muganga kinawe kira yaje yitonze obi yari shinguzamo tekinike ningo nyine ikora sasa n'umwicanyi shinguzamo gendereye maze ndore ntago byoroshye. Atabaye igi atazi ni niga ngo ni igi amaji bose na amaji abana gafye kuri embassy. Who is this guy? Uyu ninde? Who is this guy? Bamubwiye wari n'agasuzuguro kenshi. Batuvanga tugende. Bano bagabo barimo kuzanga ni ibintu nagara abantu. Tujya henyere tujya he muhungire he. Niba bose bahagera murahungira he. Look, they're not aliens, all right? I call them drones. Ibingibi nagara bya alien gusa. They're controlled by the aliens through those spiders. Ahubwo bisanga ngo bakontorwa na za alien bakoresheje akantu bashyira ku majosi yabo. You shot him in the head. Enyuma ku rutirigongo. Kuri spine. The army doesn't even matter, right? The only thing you can do is pull those spiders out to stop the motor function. Well, where did I find them? They have my wife. Sasa yuko amufitiye umugore.
I don't know. I guess we could go back to the... nanjye simbizi. I mean, that's the only clue I've got. Nago baze barahungira hehe. Ibirangaha birakorera mu bantu bibambika ubuntu ku rutirigongo kuri spine. Abazaje bitonze n'umuganga. Muganga yabafasha. What the hell? Baje aho byatangiye kuri rondo puwe. Rompuwe ngo ni rondo puwe. Bundi mu gifaransa bavuga ho naga ari rondo. Ndo nago bayivuga. This area is restricted. There was a gas explosion. Umbanga abaye guturika. Gaze irazamuka, gas explosion. It's underneath. Gaze metane. Wewe subira nyuma wewe. Agira amahane ni Scott. Boyikani yumvikana. Sorry. Gaga mureke tugende basazi tugende. Oyo ni umuvuzi w'abasazi atwara abasazi be. Nako soni nagara abasazi. Nabafite ubumuga bwo mu bwonko. Mukore abakoze subscribe kuri Difera TV mwihangane tugiye kubagezaho seri nshyashya ariko ikibazo ntabwo notification zibageraho. Mukore subscribe mwongereho notification all mwongere muyishyireho ntabwo ikiza kubera akabazo kari kabaye. Murakoze. Nabamugaye icwanga. You don't know. My wife's in there. My kids. Mugeze ngo mugura ari mahari nanjye mu mwana wanjye w'inkanga mushenju. Ntago ari we wenyine surwumwe. Na mimi bimfitiye umupeti wanjye. 6 5 4. Sasa baje bayitonze. Babanze uyu ngo atabwonko bwibutsa bamwibutse neza. Bamukorere hypnosis. But you can still hear my voice. Urumva ijwi ryanjye asigaye tugiye gutembera mu bwonko bwawe. Back to Lucy. Tugareke kuri Lucy aho wamusize. Abanze ubwonko bwe babukorere backup. Babukorere recovery. Data ibe recovered. Muri umutwe w'umuntu nka disk. Data yavuye wari ukuntu wayigarura. Utaforomase bya burundu. Araho byibikana ibyumba. Tangiye kwibuka. Kira kintu mpora agenda agarura ubwonko. You control it. Ariko n'abantu mwe biraryana bicinege. Yibutse mbere hose agifite akana ke. Munsi akabura abona akana ke yakono bikambaye ikintu mu ijosi. You can do it. Nago byoroshye. Gongo. You are safe. Urabizi ni mashini ikora recovery ya data yabo yabuze. I'll give you. Irashuha ari mashini nyirizina. Ibasa rero umuntu. Just relax. Let's use a safe word. When you hear the word Lucy, you're going to wake up refreshed. You got it? Niyo mvi jambo Lucy aragaruka umutwe wose wabaye refreshed. Wongeye kuzanzamurwa. Nabanza tuze. Ace bugufi. Ni saa 10:40 n'intuza. Saa 11 zaruzuye. Cyatembera mu mutwe we yitonze. Aracyacakaza ubwonko nuko busaka. Byatangiye mbere atanga amatangazo yo kubura ku mwana we. Aho umwana yaburiye. Yashakishije umujyi wose. Intense nausea. That happened to me too. They tried to tell me it was mental, but it wasn't. There was something physically wrong with that space. Ibyamutwariye umwana bisa nkaho ari bigenda mu kirere. I found him. Kuko ku mwana yabuze yagiye nk'ujyanywe na marayika. Yagiye nka Eliya cyangwa Mose. I just can't remember his name. Nago nibuka. Kiraho. Kari ubwenge. Aho bari mu cyumba ryo yabonye. Ugera sinzi. Relax. Who did you find?
akivuga kuba ibyo ukavugaga hari ibimaze ngo bisubije inyuma aracibuka byatangiye mbere hari uhiga bya Erieni wari umushinwa avuga ati muri twebwe nk'abantu harimo za aliens tubamo they are aliens among us akibyigaho ayiga umwana we yavumbuye imyaka mbere nkuru ko ari za alien ziri mu bantu zigena porampora zishimuta abantu bakabura zikora abduction. He knows where my wife is. I need to know. Sasa yanga afite wasiwasi gushaka umugore we. Who did you find? Ubonye iki? Aracibuka. Lucy. Yewe. Lucy. Lucy mushake. Gwagarutse buntu n'umundu. What? Umundu gugarutse buntu ibundu. I spoke to him on the phone. Sasa ngaha afite umuntu yibutse wa mushinwa babonye avuga ngo they are aliens among us. Everything about hari za alien mu bantu. Byose bijya kujya kumbona yamaze kumenya amakuru yuko nashaka uyu mugabo ngo andangire icyo afite ameze nkaho azi. Wakoze ubushakashatsi kuri za alien aguma nabihamye imbere y'amateleviziyo ko afite icyazo kuri alien ko ziri mu bantu tugendamo. Tujye kumushaka. Ni muzeye kazopara. Nibwatinze bagiye kumushaka ufite icyazo kuri za alien. Baramupinze benshi avuga ko afite icyazo kuri alien basuzugura amakuru yiwe. Imwe uzuri umuhanuzi bakagupinga. Muzehe Kazo. Dr. Gong, my name is Kazo Nero. I'm from London. Amazina ya tuka muri London. The wrong person. No, naamvanye ko tuvugana muzehe dufashe. 2 years ago. Mu myaka itambutse. To me it feels like 3 days. Nabonye meze ngafite cyuzi. They have my daughter. Za alien kandi nizimfitiye umwana, ngeze mfitiye umugore. Dufashe. Come on. Muze mbafashe. Muzehe hangaha ni scientist gusa sanga abo benshi bamupinze. Urabizi uri mu buvumbuzi ntago abantu bamwizera kujya avuga ruko bizashoboka bizabimpamo. Please don't touch anything. We mwikora kora basha. Please don't touch anything. Zanavuga sonikiriza. Or 1 or 2 pieces that are irreplaceable. Zafite byinshi hangagiye abitse. Ibyagiye byinshi bigaragara kuri iyi si bidafite ubisobanuro. Yagiye kenshi we abyigaho. Luopan, right? An ancient Chinese compass? Ndetse byose hangaha Text claiming that afite byinshi hangaha abitse. Harimo na za compass cyangwa idira z'abashinwa za kera. Powerful. Nyerekana amerekezo. An immortal Luopan that blew apart on its first journey here. Ndetse za alien zashangaha bwa mbere kera kuri iyi si yacu zijya kuhaza zaje zikoresha byose byasanze hangaha giterambere. For hundreds of our lifetimes. Imyaka myinshi irenze twe tubayeho kuri iyi si. Together. Za alien zahozeho. compass. Just a misunderstanding of how magnets work. Our own compasses are pale replicas of the extraterrestrial original. They're barely able to measure fluctuations in chi. They use magnetic needles at their center. Za alien zabo nako compass zabo ntago tonyine ubwazo zamenya mgenzi ko alien zigenda. Ancient meteorite at its core. Eso zikoresha magnetic needles. This world. Meze ngabyita ngo the one you're wearing? Ningindodo ziri magnetic. Ndetse n'inshinge zo makampasi yazo ziri magnetized. Sasanga muzehe. Please. Ibyo avuga boko bantu batabyize ntago babyumva navuge ati abana banyu barahanga najye kubarushya. My whole life to this research. Atuze maganye bwose nabona ko arabona ubushakashatsi. Mereye muri Misiri ukuntu batswe za piramidi ntago bisobanutse. Nukuntu hubatswe iriya Great Wall of China nurukuta rurerure ruzengurutse Ubushinwa rwubakishije intosho kandi intosho nini. Intosho mu myaka ya kera bataribone ukuntu bazizamura ngo bazigerekeranye. You've seen this shape? Ndetse na za piramide ubwazo ahanga byose muzari barabyigaho. Ubanza zarubatswe na bya alien ko ntaga abantu bo hambere barafite uburyo cyubaka amugezi etage nka ziriya cyangwa ari amazu maremare yikoreye amabuye angana nko kubona bya Daihatsu. Sasa byose ahangaha ameze nkaho yagiye abona nabonye abantu bambaye iminyururu bafite ikano cyatsi kabare ku ijosi kameze nkaho kaka ati karabonye kaka ni za meteor rocks. Okay, disruptions to the natural. Namabuye yo mu kirere using ancient azanwa kenshi na bya alien nagira imbaraga y'ubwayo. My family have been tracking the avuga ati ngene umuryango wanjye tumaze
duperereza tumenye inkomoko ya za aliens ziri kuri iyi si n'ikizigenza n'iki. Ko bigaragara zaje ahangaha zimeze nkaho zije gushaka ubuhungiro ariko zabuze inzira zisubiza iwabo. They disrupt our three-dimensional world. Ziracyasha kuntu zatazijya mu rugo iwabo. Zizi ngiyo nzira izava mu bana b'abantu nyirizina. No hari igisubizo. You're saying you've actually made contact with them? Ese koko byishwe ko wahuye na nizo alien ndetse nahuye nabo kabisa. Twarabonanye turahangana ndacika mvayo. Nimba rero mwarabonanye bivuze ngo wa muhungu we rero hari ikintu wakoranye ntabashe kuba nakora. This is what they're looking for. Dore zirimo zirahiga iki ngiki. Nurufunguzo rufungura inzira izucuri wabo. Dore akantu zabuze ni kano. Urufunguzo rufungura amayira. And then place it there. Ngaho gashyiremwe ahangaha mwana wa. Uyu ntabizi byamucanze ntabyumva wakeneye umwana we. Cyane ko yananze kwiga ngo amakayi aravunanye araremera. Biri mu byamukuye mu ishuri. Kiraho arakajya bakurikiwe. The guide sound filament. How long search? Nyaka myinshi zihiga kano kantu zirakabonye ni aliens. Zarabazi. Dore ngo zirabahata umwuka hakuno usinziriza. Ni imyotsi isinziriza za alien. Zaje mbere hose. Zimaze imyaka myinshi zishaka inzira yo gutaha iwabo. Byari byaranze. Mwitwebwe za alien zirimo mwabantu mwe. Just finished basic training. Banga uyu nguyu byatangiye mbere hose. Yari umupolisi. Aza kubivamo. Yashatse umugore we ari umupolisi. Azi ngo ni intwari azakora byiza. Aza kuva mu kazi ka gipolisi ajya mu job ya kibandi. Kumbanga gukanguka. Dore kuvyuka. Bagiye kwibyura. Bari mu ruganda aho imari bayambikira abantu. Alien zifite abakozi benshi zituma bazishakira ibyo zifite gushaka byose ku isi. Haraho ziyicariye. Yagari ubwenge dore aho ari. Nabo bagiye kuba ibikoresho. Zirashimuta abantu zikabatuma bazishakira byose zikeneye. Bazikorera ubushakashatsi. Zinabakontorora. There's no time. Mwa vanga hangi ngiye kukijijisha wowe ugende. Muzehe havayo. Yewe di. Yewe agishenje. Wewe murezi. What the hell is going on here? Where am I? Ni hehe nikirimo kujya mbere. Bikwa gacitse. No, what's going on here? Saza. Tari agasaza. Kaza nyako ni vogonyo. Hasi. Vuni ngoto. Kwe wapi? Ngaboni chumva. Kigao ashinguzamo tekinike bayimenye. Tekinike bayivumbuye niyikora. Bona hako ni nkone byitwaza bijya gushyira abantu tuntu ku majosi. Muzekira murangije. Muri factory yabyo wagira nganga bihinga injaga bihinga injayi banga aha bataye garanti bashinguzwamo ibikoresho ni bwa simukadi babakura kuri rezo shingura amasimukadi kumba kiraha abona hakurya indi nzengere mugenzi we nambara gafite. Hey, you alright, man? Yegamwa. Kumutare yambaye simukadi bamushyize kuri network ari kuri
kuri Yesu biramukoreramo ubwarindwanyi none byanamwambaye Scotty Mutebutsi Adikinisi yewe Mitari turayizi si iby'uyu munsi gusa niko yabaye naye byamuhinduye arakoma wapi araka Ngeze muri yuko agarura ubwenge nagaruka ibuntu irenga bivemo nabiganza yikontorore eka hasi bakana we arakaskota Adikinisi mwenyewe ahangaha nibabera undisputed nyawe utavogerwa udahinahinwa boyka yuri boyka Mwongereza kutoka Birmingham mwenyewe yewe araka Scotty Adikinisi ndabona byanze ukamza n'inkoni Oh, come on! Asa mani, mwana koko mani, bro, mani kanguka sasa kiboko nakuhata kiboko nakuhata inkoni wewe nakuhata kiboko Scotty Adikinisi Mutebutsi. When you hear the word Lucy, you are going to wake up. Ati numva ijambo Lucy urakanguka. Lucy. Yavuze izina rya kana Lucy. Wenda hari aho ryamukora Lucy. Arivuze simukadi tangira kubura network. Yitonze sasa rero ikintu bakwambitse kanyivanemo neza nitonze agishinguzamo iyo ugihubujemo nabi cyangiza umuntu mu mubiri yagishingujemo neza iyi simukadi bambaye yikuyemo nabi umuntu namuhemukira ariko yikuyemo witonze nta kibazo. Glad to have you back. Mwana kabisa urankubise nuko nyine nta kundi nawe ntibari wowe nawe ubundi bari wewe nare kukwihoreraho pe yaramudishe shaho. Let's go get him. Nasigaye tujye kubazana. Let's go get him. Let's go get them. Niyo mvugo yacu nk'abanyafrika. Ahanga let's go get him. Nah, man. Urumva ukuntu banyirurimi baruvuga neza bihuta nukunyoroshya. Let's go get him. Ahanga let's go get them. Abanyafrika nta nyuguti nimwe tumira. I think it's this way. Iyo tugera mu banzambebo ku nyuguti yose bavuga n'imbaraga. Ba mubele ndombe. Kandi ari mubera. Mubela. Ugasanga bikoye Imana ngo ni bikolimana. Ndi kunzira kandi ari ndi kunzira. Ndayongeye. Banga bagenda. Ahantu wagira ngo no ruhingwa. Dore n'imizi yarwo ngiyo. Kumbe. Bataragenda. Hello? Yewe. Ari wazamutse biranga. Hari ikyobo kirekire banagama abantu. Ababaye abducted babanaga hakuno. Abashimuswe. Babonye disi hakuno agakecuru. Oh my God. Nyagasani Mana. What the hell
did they do to you? Sikandi bakugize ibiki? Nagakecuru ari bimo kanyunyuza. Bakiraho. Tayari biriyizira. Bitatu. World, our old vessels were wearing thin. Isi byabo byabagaho ntiyagenze neza. Kumbe byaziye muri wa muganga. We got a new one. You see these two, right? There's three of them. Yeah. Doni bitatu doriba. Done with my daughter. My wife. Umwana gwanje, umugore wanje. For what? Ese mama rishi. To get home. Baza dufata kujya tureme inzira tujyana iwacu. Go between our farms. Bo ubwabo niyo nzira iducura mu rugo. Soon we will not survive. Keep them talking. Hari abantu bikeneye bafite DNA ziri unique. Bafite n'amaraso ari unique. Niba bazavamo inzira ibicura mu rugo iwabyo. Iri mu nzira y'ubushakashatsi. Your mind would not comprehend it. We exist in 8 dimensions, while you perceive only 4. Kandi bikorera hose icyarimwe bataragenda biritambika. It would be like an ant. Biritambika ntabwo babicika. Quantum. Imbaraga zabyo si nk'imbaraga zabo. But since you exist, Gongo babanzanga babiyereke. Barebe icyo bari cyo bahanganye nacyo. Dore ukuntu biteye. Dore ukuntu biteye. Ngibi ibyo bahanganye nabyo. Filmira. Birambara isura z'abana b'abantu. Byo ubwabyo ni za Erieni. Nibi vejuru. Yewe. Tugende. Teknolojia yabyo irarenze. Vuba byihuse angana ngo abicika aho wajya hose. Yewe. Aho. Maze ndore iyo yayo. You can go. You have such strong, beautiful chi. And for the next phase, we need all that we can get. Bafite imbaraga barashoboye ni beza byo ngo barakenewe babifashe. Izi imbaraga zabo birazikeneye. Tayari umuyonga barawubinjiza. Barakenewe baze babyazwe umusaruro. Bayagaruye ubwenge dore aho bari. Mutebutsi na muvumbutsi. Kumbe kakano wa munsi bahawe na Sami kaboko niho konyene kaburaga kugira ngo inzira yabo ibacura mu rugo iyuzure. Bano bagaruye ubwenge nabo abari bahambira iminyururu. Nawe ndebere ka Rusi kamaze imyaka 33 kangana gutya. Papa, help me. Daddy, out of here. Papa mfasha. Kuna hakurya mugenzi we nawe yafashwe. Nebyangaho yabonye Maya umugore we. You're here. You found me. Of course I did. Yaje kumuhiga ndetse amugezeho aje kumushakisha byiviriyeyo. it is time. Wa muganga kazi nyirizina cyo gihe byerekere bigende. Sasa urufunguzo zirahari. Funguzo ya nikyo gihe berekere sasa bigiye gutaha iwabo ahangaha bihave byigendere. Ibaze umuntu byashimuse umaze imyaka 40 n'ingahe. Lucy, I'm gonna get you out of here, okay? Banga kana
n'abagenzi bako roho zabo ubwabo zirakenewe birabavoma bikusanya amambaraga Filimira. What's happening? We are opening the door. Amarembo agiye kuba yafungurwa. Abangaba byarabanyunyuje. Dore kunyunyuza umuntu. Wari umukobwa akaba gacecuru. Wari umusore akaba irizembe. Bonya kana kirikanyunyuza. Gasiga kari vide. Yirwanye wana ritendeka reko yashinguza amanga afera beto imuhambiri shinguza wako ni cyuma. Kind cannot cross the bottom and survive. Yewe kirihina karabaye bireba hose icyarimwe. And you disrupt our doorway home. Bamuginga utatuvangira turi mu nzira tujya mu rugo sha. Udateza ivogonyo ku marembo. There won't be anything left of them to take along. Kandi mu kugenda kwabyo nta kindi kintu bijyana nacyo. Bagenda bonyine uko baje. Marembo yarafungutse ukafunguka. Yo ubwayo ni 3 dimensions. Ni za dimension eshatu z'amarembo. Akana ka ruhinja kamaze kuba nka mokade, kamaze kuba nka bibi. Nawe ndebere disakana ahangaha maya wari icyuki ari akamisi. Dore ngo aravamo jajja yavuyemo bibi. I'm sorry, sweetheart. I'm sorry. Isakana kenaga kibasho gatabara ntako atagize ariko ntago bimukundiye. I got this. It's gonna be okay. Sasa kuna polisi waje guhinduka banditi agira icyo akora. Go back. Well, here I am. Ibintu ntabwo byagenda byonyine. Yishingujeyo ako umusore yitonze bayo ishenji ntabwo byagenda byonyine. Yarabyambaye azamye gahunda yabyo. Wenda abantu bose mu kunyunyuza bagarukana ubuzima. Yemeye kwitanga nazamye gahunda yabyo bigenda irahita ipfa itakigiye. Ahasigaye barahangara bo basubirana ubuzima bwabo bari bambuwe. N'iminyururu bari bambaye ubwayo ni ikintu cyari cyihambiriye. Ibya byuma byose bari bahambiririyemo byari ibikoresho bya za Erieni. Babivuyemo bose icyarimwe. Kuva gahunda yabyo izambye isubijwe inyuma. Did I hurt you? Akana buze gato ngapfa. Sasa akana ni kazi n'umwaka barimo nako. Gaheruka muri 85 kare muri P2 P3 primaire. Muri 3e primaire. Muri 3e primaire. Hako gifaransa we primaire mana. Aro France ngewe. Aha. Ariko muri iyi minsi mwihangane nibo ndayiga nabaziye. Ibamushimuse yambaye robo denwe. Ni kamambiri. Yambaye ikamba mbiri. Namakamba abiregeze kamambiri. Ikamba n'umukoba nagashumi. Ni bwatinze dore ngo iminsi iricuma abari barashimuswe bose bagaruka mu miryango yabo ariko batazi imyaka bamaze bajyanywe. Turacyari mu Vietnam. Kumba ku ruhande hakuno maya urabizi ngo aperereze sheke na vi continue
nyuma y'ibibazo ubuzima burakomeza. Aranga aryamye yumvishe radiyo yicana ubwayo yihindura, yumva radiyo arimo kwiganiriramo ndetse harimo ijwi ry'umuntu ameze nk'aho azi. Nebye hakuno ku isaha, amasaha disi Mayasha yambaye neza mana we yawe. Radiyo arayizimya iyongera iricana. Ibutse bya Erieni frequency n'utuntu twabyo. Menya ko byanga byakunda ikibazo, ariko disi umukobwa yambaye neza mana yacumuza abantu nka Rufendeke. Yumvisha mwiza zivuga ngo Maya izina, bisa nkaho uvuga Maya ari wa mukunze Andy Ono. Connor. Yamagaye Kona. Andy Ono. Kona. Connor, I can hear you. Kona uranyumva ngenda kumva. Yumva uniha muri radio ahamagara Maya, ijwi ni rya Kona tuzi nka Andy Ono. Ese ari hehe? Ngira ngo nuko igenze nsinze ikindi gitego ku mafaranga yanyu. Iyi ni nsinzi ndayariye. Go! Agasobanuye. Bye bye naho butaha. Mbibutsa ko nari magagari kibamba ikitavogerwa indata bigwi papa abapapa bikorewe Inyamata. Bye bye, hasta la vista naho butaha. Imana ibarinde, ndabakunda cyane cyane. Twongeye kubasuhuza, twizere ko mumeze neza mwese aho muri. Hano ni kuri Divela TV. Uyu munsi tukaba tugiye kubereka uburyo wadownloadinga video yo kuri YouTube nta yindi application wifashishije muri telefone yawe. Reka dutangire. Mbere na mbere nkuko ubusanzwe ufite application ya browser muri phone yawe, reka dufungure Chrome numara kugeraho ukazitegereza gati ifunguke, ariko wakoresha n'indi browser yose ufite muri phone yawe niyo itaba Chrome. Bamwe mugira Phoenix, abandi mugira Opera Mini n'izindi nyinshi. Bito searchingamo ngo Y2Mate nkuko mubireba muri screen zanyu, ukande kuri iyo ya mbere iri buze link ya mbere. Nushaka kujya kuri YouTube yawe muri phone yawe bisanzwe, noneho searching video ushaka kudownloadinga, yaba indirimbo se cyangwa indi video igushimishije. Reka dusearching nka Memories, ni imwe mu ndirimbo za Maroon 5. Hanyuma urabona hariya mbere na mbere harahubona hariya hasi handitse share. Niba utazi gukopiya link mu bundi buryo, ureba ahantu handitse share, iyo hakanze ahita haza share to WhatsApp n'ibindi byinshi, hakaza n'ahandi handitse ngo copy link. Hanyuma iyo umaze kwa kopiya link uhita usubira muri ya tab ya mbere nkuko mubibona, ugasubirayo. Wamara gusubirayo hari handitse paste link, ugakandamo ukagumisha magatekije uhita ukora paste. Bamwe murabizi cyane gupestinga ikintu wakopiye. Hanyuma no pasting uhita umanuka hasi nkuko mubireba handitse download, nimurangiza mukande download. Hanyuma murimo murabona nkuko mubibona video yatangiye kwidownloadinga. Murabona reka tuhite tujya muri my files, internal CD card, Android, cyangwa se wowe ushaka wahita ujya muri galeri yawe. Biroroshye cyane no guhita ubisangamo. Nyuma yo kudownloadinga hano kuri Chrome nkuko mubibona biri kwidownloadinga, iyo birangiye uhita uyisanga muri galeri.
videwo yawe rwose ku buryo wabasha kuyisharinga inshuti n'abavandimwe, ukaba wayishyira kuri sitati za WhatsApp n'ahandi henshi wifuza. Murakoze. Hano ni kuri Difera TV.